Kami miat deh pak yai. Kami miat deh. Kenang laban kelekat aja. Lên nói bây giờ đi quạt cái hanya mah nhiều lực nói mấy con nào như vậy? Cái miệng bộ apa? Di mana Wat? Di mana Wat? Pakai mana gayangnya? Jual jual. Oh, di mana Wat? Ya, ambil lepas ni bang. Anya tahu mau plastiknya, papayanya. Ambil je, boleh warna merah saja.
Alo boleh cari tahu. Bayang. Anong lapak ya? Saya ini. Ajang. Baik nih Om Sai. Nhỏ cái này cái nó mòn rồi vậy nhỏ ấy cần xài nè nhỏ à chứ lốm nè panggang kedok lagi ya ke tengah re itu protein ya lagi proteinnya Titik ya. Titik berapa aja? 80 watt enggak, atai pun ada teh. Nak teh 10 wattnya. Beli baru panggil. Kita mau antar mau.
เ
này bắt đầu. Dạ, hôm nay. Looking at the rain, say
Bayan na mo ngrimain tuwa.